Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo ita alawas ana paulwan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Oy, kwasit. Ha? Yung ka man iwayway tinuang ko. San akwasi tinagan ko? Nuwang mo, iwayway mo Ibabaon ka nga rod, kajong. Yung ka iwayway. Uray di taas si dagaturod. Imbag no itad mo kanyak tinwang mo, taiso. Ha? Uray siya ka na yung timang iwayway. Kwasit ka talaga niya. Ipadawat ayamat tinuang. Ha? San ka day? Ajay baon abaon? Matapis kang tupay. Aglisi ka man kadi. Naglawat adalan apag naam. Apay, bulldozer ka? Ay na, makasipsipata ka talagan iti tao. Nagdakkel ti saratanwang mo asipatam. Pigsaam tapno maipapas mo ti pungtot mo. Apay anak karupangat ka asimang pay. Maasarak nga rod iti day akwasit. Ibabaon ko amang iwayway itinuang ko. Ibaga nakit din nga ipadawat ko kanuken kwa na. Tapno isunti mang iwayway. Ay, amom lang arudan ako asay. Ibaon mo pa'y laang. Unak no nalaka nga ibaon takwasit. Saan mo't gayam? Apay ngay, asaan mo ana ibaon? Nagagat ka numot kat day atao. Anya nagagat. Aglamot la siguro at ipaglaingan na. Kano day tamot ti ko na ni Flora nga inana. Nagagat ka no, jay anak na. Siyempre, ina na jay mang ibagbaga. Ibaga nakit din asadot jay anak na, nga dakukwasit na. Nagdakkelkit din arepete kayo day ta inimet mo, anak. Tapno mabayag apag sungro, nanang. Saan mo matalabsan ti agawit iti nadagsan? Nalagan laang day ta para kanyak. Inton maminsan, saan mo alabsan ti agawit iti nadagsan, Da nagyulakid din aya nanang. Napigsa to'y anak yo. Saan ko nga awitin? No saan ko ang maibuhat, nanang? Sige panawan kayo pa ditoy. Papanamaon, apay pumanaw ka manan. Aldawon nanang, inak ipalinong tinwang ko. Ay, oray kas jay laang day jay nga anak ko. Pakairanudan latamad. Ado ti atiwan na alimpyo a tao. Nang rona no sado. Oy, kwasit. Awitan man to'y may saripot akayo. Nuyawid ko ije balay may. Kayat ko Ha? Ngam nuyawid mo ije balay yo. Ay, naglalay nga mo ngay. Apay ka di akanayo na dinakpatpat yan si kakwasit. Kasan wapat dyan ka? Katsaan mat nga umno ti ibagbagam? Kuhasit ko nampay kanyak. San akwasit tinagan ko? Kajong tinagan ko. Ha? Kajong gayam tinagan mo. Kajong. Ikang ka iti piso. No isalog mo daytoy kayok di tababa. Ha? Day tapisom at ibaon mo ang mangisalog di takinayom? Ha? Hey! Nuang akalag yan? Hey! Sinalpak day takwasit. Sinakayan nakit din tinuang na. Sada imadayo. Addan to aldaw mo kanyak si kaakwasit. Anya timbaga ti doktor, mama. Delikado ti sasaadan ti kabsat mo, anak ko. Nabayag amarigatan iti sakit na nga ischemic heart disease. Kasi matikabsat ko. Huwan nga rod, iho. Mangala tayo iti kadwa na ang mga sikasukon ko na. Huwan. Ibagak ka dagiti empleyado no ada kabagyan da mabalin nga alaan akadwa ti kabsat mo. Huwan, mama. Imbagyan da kadwa na ang mga sikasukon ko na. Nabayagan asagsagabaan na day sakit na. Ita, pati kanubarana, nakapsot mo tan.
Uwin nga rod. Malagip ko pa hindi ubing kami. No agulaw iji pagadalan. Pagawiden ta. Naimbaglakit din ta nasingpot ka kani Angie akabsat mo, iho. Nagmaditi pa nagangot ko iti asok ti luglugan, mama. Kayat mo kadi, taipanda kalaangan iji pinanawan ti kabsat ko a vacation house da iji away. Presko ti angin ijay. Nabayag a pinanawan daday chay. Saan ka di, mama? Wen, manipod pa'y napanda iji Amerika. Awanan tinagyan ijay. Imbati da kanyak ti tulbag. Igid ti kalsada day chay. Malagip ko, tanap-napan tayo idi ubing kami pa'y kinimano. Wen, asidag dito syudad da ijay. Manmano ti lugan amapan ijay. Iso apres ko ti angin. Saan akas dito syudad. Nga aduuna yun ti lugan. Padasak, mama. No kabagayak ijay, agyan ako ni ijay. Sana bale, takanayon da ka asarungkaran. Wen, mama. O sige, urayon tayo nga rodya imbaga ti empleyado nga umay kas katulong munto ijay away. Oy, kwasit. Apay akit kita am dayta nagpanawan na dakkel abalay, ha? Kuwasit manon. Dakas ka de, no kita ak ti dakkel a balay. Urayagan ano ka? Saan kanto amaadaan iti kasta kadakkel abalay? Si Kangay, maadaan kanto nga tamat. Siguro. Inton makatsambaak iti kinabaknang. Kasano? Kan kaano ang makatsamba ka? Makitam to ah. Mas daw kanto, inton agipatakderak iti kasta abalay. Ha? Ang mga no iti tagtagainap mo siguro. Na, tiluko na tuyan. Kwasit ka talaga. Si kasiguro ti kwasit. Sanak akwasit. Kasurun mo ket, no ibagak akwasit ka. Ket no kurang-kurang kamet. Saan ka man ngagngirsi-ngirsi? Na. Tanag madit nakitaan? Nagngisit day tagugot mo. Ha? Kun rimwar tangipan mo. Apay, kalkalabanan na kon ah. Ha? Naguray ka man. Ay, taray! Umayin tipigaon! Hoy! Salbag ka akwasit! Makitam to. Pagikaroon ka! Apay ngagngir-ngir si ka di tasangot ti sarmain. Kunakit din day akwasit ang nagalas ka no akitaan tingipan ko. Kanangisit ka no tigugot ko no agngirsiak. Ay na, iso ang nangisit day tagugot mo. Takas lapugon tangiwat mo. Ah. Kanayon ngamin nga umasok na tangiwat mo gapu iti sigarilyo. Iso akasta. Saan mo ta mabalin nga isardeng ko ti agsigarilyo? Ay ayam tingiwat ko day jay. Manipod ngimi na ti sigarilyo. Ay, kumpurme ti di mo magaygayat abilbilutan. Ang aguray ka. Nakakita ang manan iti bagbagam akwasay. Ije kalsada, iti asidag ti dakkel abalay ang nagpanawan. Na, anya nga'y tigagaran na, taapay nga aday jay. Panggap na nga ta, ti agtakaw. Imbag ta nagkita ta dito'y dalan si ka, Flora. Nay, napatagsakat ti ibagam ka, Petra. Amangan no adda panggap ti anak mo nga agtakaw, iti pinanawan da balay. Pag ko na amat, ay saan nga agtatakaw ti anak ko? Nakita ngamin ni Esteban, anapan ijay. Apay ko maamapan ijay ka, Petra. Anya kumangay, no di agtakaw. Apay nga rod anapan ijay ngay. Ay ulitag, saan nga agtatakaw ti anak ko? Kan maysa, anya kumangay ti matakaw na ijay, kan nabayag nga awan agigan. Direhas, kan nakakanda daw ti ruangan alandaw. Saan ka mapmapan ni dyan nagpanawan abalay, anak? Sanak mo't anap na pananang. Asino tinang ibaga anapanak? Nagsabat kami kan ni Petra. Imbaga na nga imbaga kano ni Esteban anakita na anapan kay Jay. Ije kalsada ti ayan ko, nanang.
Sana kanapan iti inaladan? Anya kumangay ti alaok ijay. Nakarikap matilandok agayt. Day tatimbagak ka ni Kapetra. Tapno di da kapagatapan. May mayat no saan kan amap-mapan ijay. Kinitakla ang mati kinapintas ti balay, nanang. Nagpintas a balay. Ngam, apay nga awan ti agigyan. Vacation house idi tibak nang day ta abalay. Napanda ka no ija Amerika. Manglukat la siguro day ta abalay no sumangpet ti akin balay. Kaya't mo ka di akadwaan ti anak ko iji vacation house iji away? Away, kunayo, ma'am. Wen, ada nga min sakit na. Di na kaya ti angot dagiti asok ti luglugan diti syudad. Ay, kastagaya, ma'am. Anya ka di ti sakit ti anak yo, ma'am. Di ka madanagan. Saan ang makaakar ti sakit ti anak ko? Sakit ti puso, ken bara. Dua kami kadilang nga agyan ijay, ma'am. Wen, kanayon tong amapan ijay ni Ronnie. Ti inauna nga anak ko. Iso ti umay mangyag iti masapsapol yu ijay. Ay, kaano kami kadi amapan ijay, ma'am? Umuna kayo pa'y ka ni Ronnie. Itulod na ka, taing kayo pa'y agdalos. Nabayag namin nga awan nagigyan ijay. Saan nga ta haunted house? No nabayag nga awan nagyan ako nayo, ma'am. Di mo ko naan at akrot ka. Eh, Awan mo tinakit kita mi, di mapan kami ijay. Nagdalugan na nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ay, umasidugak man kit de. Naimbag abigat yo, sir, madam. Ilukat yo ka din ti dakkel a balay? Naimbagabigat mo, kapsat. Isyak ni Ronnie. Isumot ni Manang Eliza. Siyakmat ni Arcadio, sir. Nabayag anak karikap ti dakkel a balay. Sigurado lakit di an natapok ti unag na dayta? Taga dito'y ka kadi Arcadio? Wen, sir. Italaang adda umay dito'y abalay. Mabalin ka di at danan ka at tumulong nga agdalos iti unag? Mabalin kayo matatulungan. Nga oray awan ti tangdan, sir. Kastoy kami dito'y away. Managtulong. No madalusan ti vacation house, mapantayo pa ijay, mama. Agbakasyon tayo met ijay. Wen iha, ngam sa anak ang mabalin nga agbayag ijay, tati negosyo tayo. Agsubliak matlaan nga dagos. Wan, mama. Maawatak ti sitwasyon. Masigurado ka kayat mo ijay, ta presko ti malangab mo. Presko pa'y dagiti prutas, kanat natin amagatang ijay. Day tamat ti pagsayaatan na iti away, mama. Awan ti polusyon na. Iso nga rod ana panunot ko, nga ijay kapay lang nga agkihan, iha. Mama, ladingitak no saan kayo ang matulungan iti negosyo. Kastuyak mat namin. Amok akayat mo ti tumulong, iha. Ngam saan mo mat nga rod, akabailan. Awan ka diti trabaho? Mula ang addag patangdan. Inak makitangdan. Sana ka na yon, sir. Madlaw kung amin ang nagagat ka. Alisto ka nagdalos iti arubayan. Kantimulong ka pa nagdalos iti unag. Narwamak ngamin nga agtrabaho. Kanayon dak ngamin nga ibaundag iti kapurokak. Ado nga rin timang tangtangdan kan ka ano kasta? Di dak tangtangdanan, sir. Ngam, abdamay sa ajak kayat, no ibaunak. Takuna na ngamin akwasitak. Apay ka no akwasit ka? Jak man na mo kwa na, sir. Makitam to day jay ataaw. Anya ka diti pakabigbigan kan kwa na, Arcadio? No agngirse. Kat makita tinangisit agugut na. Kan rumwar ti atidug ang ipen na. Maraya awak kan ka, Arcadio. Mabalin ka di nga alaan ka? Para dalos dito arubayan ti balay?
Kasla hardinero. Sweldoan ka iti binulan. Anya? Agsweldo ak iti binulan, sir? Wen tapno adda kadwa daman ng Elisa ken ading ko ditoy. Agsubli ka no bigat, ha? Addan to da mama ken Angie. Hoy, wasit, papanam. Eh? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay aya, no agturungak ijay. Mapanak tada nang bilin kanyak a mapanak ijay. Sino tinang bilin ken ka nga ingka agtakaw, ah? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asurduan kan ibaon ni Esteban ni Arcadio. Ngam saan latamat nga italtalak daytoy ni Arcadio. Iti sabali abangir, mariribokan danana Isabel kan Ronnie. Gaputa kumarkaro ti sakit ni Angie. Katap no makaliklik ni Angie iti polusyon. Insingasing ni Nana Isabel, ngagyan ni Angie iti vacation house, iti away. Papagayam, denggen tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, papanam kwasit. Hmm? Agturong kan samet di tadakkel a balay. Apay ayan wag turungak ijay. Mapanak ijay, tada nang bilin kanyak a mapanak. Sino tinang bilin ken ka nga ingka agtakaw, ha? Ha? Sa anak a mapanagtakaw. Si kakit di aglang-lang akang agtatakaw. Anya? Hoy, pag kunamet ngaglang ak ngagtatakaw. Nuag ngirsi ka, kas kala agtatakaw. Iswasaan kang agngir-ngirsi. Intun kwan. Sikat titinakaw ko. Ha? Apay nga ibagam ngaglang ak ngagtatakaw, ha? Apay nga ron nga ibagamat ang mapanak agtakaw. Awampay tinakaw ko. Presko at talaga ti angin dito mama. Adapay kay kayo iti aglawlaw ti balay. Saan akas iti balay tayo iti syudad, apuro pasdek amin nga aglawlaw na. Wen mama, dito'y nalamiis ti aglawlaw. Saan akas ijay syudad ang nagpudot. Magustom ka di dito'y iha? Wen mama, pudno ti kunayo a presko dito'y. Awan polusyon. Ay, masigurado ka sumaya at to ti kasasaad mo dito'y. Wen mama, ijay syudad. Asidag ti balay tayo iti palengke. Ngalawmaw, kan kanayon ti umur ti lugan. Naaso. Ha? Nagpintason a babae day taadda di tagay ti dakkel a balay? Ay, mabainak matan nga umunag. Ay, timalyawan tinapintas a babae. Adda ka di masapol mo, manong. Kuha ma'am. Imbaga ngamin ni Sir Ronnie, nga umayak itaabigat ditoy. Si kaka din ni Manong Arcadio. Ewan ma'am. Umunag ka iti inaladan, Manong. Imbaga ni Manong Ronnie ti may papankan ka. Agyaman ak ma'am. Manong Arcadio. Di mo ka di kayat kagyan dito Adda kwarto iti asidag ti garahe apagyanam. Kayat mo asawan? Maturugak ditoy, ma'am?
Wan ko mamanong. Tapno adda ka duwami alalaki dito eh. Apay nga ikarkargam iti bagdag iti badom, anak. Kunang amin ni boss, nagyanak kano ijay, nanang. Para bantay, tawan kano kadwada alalaki. Saan ka nga rod nga ginawed? Saan nanang? Apay ano umasidag ni boss kanyak? Apay nga ta mababainak, nanang. Kastala siguro taitalaang ngagkabalay kayo. Sa maysa, may maysa maalalaki ijay. Idintaw tadwada a babae ijay. Apay ngay, ano jay may sa babae ti umasidag? Kat saan akas jay ti mariknak? Ay na, anak ko aya. Ha? Kas kalaubing nagpaiso. Iso nga ibagada kurang-kurang ka. Apay kumakurang-kurang ay. Agsingsing pat kan agagagat kay jadakkel abalay Nagasat ka, tasika ti inala da akadwada ijay. Ay nanang, agsingsing pat, kan agagatak, tapno didak sukatan. Ma'am, dito'y kadisirok ti kayo ti pangikabilak iti indayon mo. Wan man manong. Mayat dito ita presko. Mayat ti angin na. Pagiladan iti aldaw. Sige nga rod, ma'am. Mabitlang Taigalot ko ti talina iti agsin numbangir akayo. Agyaman nak manong. Ay, ma'am, madamag kuman gayam. Apay akay kayat mo dito'y away. Kaadwan ti taga-away. Kayat dati agpasyudad. Tado ka no ti trabaho ijay. Kayat ko mat ijay syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo mi. Ay, kayat yu asawan. Agbakasyon kayo laang dito'y, ma'am. Wen manong. Adda ngamin sakit ko. Kasapulak ti presko nga angin. Kan presko anat natang kan prutas. Ha? Adda sakit yaw? Apay naklaat ka manong. Kaasi kamat nga rod no adda sakit mo, ma'am? Saan ka di maagasan day taas sakit mo? Nabayag ngaminan daytoy. Agas laangan ti mang bibiyag kanyak. Panawan siguron, tapno aginanaak. Kasla na patag tinagsaritaan nyo ka ni Arcadio iti sirok ti kayaw, ma'am. Idi imbagak nga da sakit ko. Kasla masagnan launay manang. Oray kasla ubing nga agpampanunot. Nasingpet, kun nagagat saan ka day, ma'am? Para kanyak, dagita a klase ti tao ti mapagtalkan. Saan da amang loko. Sa bagay, nukit kita kat nasayahat mo ti aramid na. No panagdalos, nasayahat mo ti panagdalos na. Kasla gunggunay, kan agsasao nga ubing ngam na singpat. Kastamat nga ro ti madlaw ko kan kuana. Saan mo't ama ko na akurang-kurang, talimpyo mo ti aramid na. Dagiti lang ang nakurang ti pan nakaawat na, timang dilaw iti kas ti a klase ti tao. Madlaw ko? Kat ada pa nangi sakit mo ni Arcadio, ma'am. Apay ka di, ma'am. Anya ti mariknayaw? Maulawak. Tulungan na, tuo mo nagtay sala. Sakruyin kayo langan, ma'am. Saanan manong, tulungan naglaan. Sige, salabayin kayo nga rudan. Mga numatumba kayo. Sige man manong. Kasla matumbak. Inakagtugaw iunag. Sige, ma'am. Salabayin kayo. No diyo kaya tasakruyin kayo. Sige, umunag tayo.
anya ka di tinapasamak, ma'am. Jay agas ko man manang. Sige, tainak mo't mangala iti danom. Ay, dinardaras ng tinapan mangala iti danom. Ay, inak mo talaan ti agas mo, ma'am. Nakitak ang nataranta ni Arcadio, idi na ulawak. Tinulungan na kadagos. Ma'am, atuhin ti danom. Ayan ti agas yaw. Mutan ti agas, ma'am. Ay, daras manang. Ay, mga nuan niya ti mapasamak kan ni ma'am. Ato'y ti agas. Agya manak, Ato'y mati danom, ma'am. Ay, agya manak. sige, agidakan iti sofa. Tabantayan ka. Mabalinak apanawan manong Arcadio. Ha? No makaturo ka, sumaya at tuntirik na. Nakitak ang nakalukat tigig tidakkel abalay. Ngam sisikarudan sa ti babae nga dayjay. Anya? Nakalukat ko nam? Nanang? Un nga raw, ngam ti pagsidda awak. Jay babae ang nakitak ijay. Apay ngagsinsin na labay dakin ni Kadyong akwasay. Anya? Uri asino adisin ti a babae. Di nalakid di kayat ti makisin na labay kini Kadyong. Nakitak nga raw, siksikutan pa'y ni Kadyong ti babae. Anya? Napintas ka di ti babae, nanang? Saan ko ida nga inasitgan? Ang uray adayaw, madlaw ang nagpudaw. Ay, na yan. Umapalaksa. Diyak pa'y nakasalaba itinapudaw a babae. Mapan kay jaaway, iho. Ingka ikanda ading mo iti abastuna kan agas na. Makumikumakpay ngamin. Wan mama, isaganak lang tilugan ko. Sige, ikargam aminan ang mabalin mo nga ipanijay. Wan mama, sigurado ang maragsakan man ni Angie na makita na. Umayak kumamat. Nga masapol nga agatendarak iti meeting mi kadagiti kakadwak a negosyante. Agkuyog tantoy ton maminsan mama. Wan, iho. Bigatak ton nga gawid. Malam nga minan. Adamat imunag ako tiyay itidakkel abalay. Ay, kitaak man. Sumiripak man di tagay noan niya ti makitak di taulag. Na, tiyay nakitak akasinsin na labay idini Kadyong anapudaw a babae. Adamanan sa bali akasinsin na labay na. Sino ti babae kanti kasinsin na labay na? Ay saus, sabalin sa daytoya na. Nakitam ka din ti ibagbagak anapu daw a babae asin na labay ni Kadyong. Saan pa'y nanang? Apay ka di? Ay saus, nakitak manun nga da sa bali anang salabay kan kuana. Simangpit anak akutsay. Ay, padasak tuman ti mapanmayt. Barang agpasalabay mo't kanyak ti bagbagayo anapudaw a babae. Tapay ko maaber, ingkamot sa labayan. Depende. Ang mas daawak di takunam nga damanin mangsal salabay a sabali. At dakat kastan? Mas daawak man ijay. Apay akas jay. No jay nakitak alalaki itay. Langan na ti disente. Ngam no ni Kadyaw, kurang-kurang a tao. Agam sila labay na. Ipakita kini Kadyong akwasit adinak tupulos martapan, nanang. Apay, imbaga na kan ka, amartapan na ka. Saan na pang imbaga? Ngam imbagam ang nakitam asinalabay na ti babae. Kaya't nasawain, inartapan nak, no saan apasalabay kanyak ti babae. Apay amapan ka iti dakkel abalay. Ay, imbag ano pastrakan da ka, kat kanayon anak karikap tigay alandam. Kumusta ka natin ko? Nasingpat ka dimit lang ti inalak alalaki kadwayaw ditoy? Nasingpat manong, nagagitpay. Amom ka di, idi na ulawak, nataranta ng tulong kanya. Sa anak nga rin nagkamali ang nangalakan ko na. Kasano ang nagkita kayo kini Manong Arcadio, Manong? Ididamo ngay may kami kanima ng Elisa. Imay timulong ang nagdalos. Kunak atang danak,
Angin ko na managtulong ka no ti taga-away. Kasta gaya manong. Maay-ayo akan ko na. Itaman pa nga ibagang nga pa kay aywam alalaki ading ko. Ni Manong Mat. Dakas ka di. Nasingpat ni Arcadio. Ay, nakitsinda ka mo gayam. Ada ka di bagbagam. Sino ti babae ijay dakkel abalay? Apay anak kitak ti anak mo ani kajong ijay. Inalada ka dwaday jay. Kasla katulong ken gwardya sa kanaw. Gwardya! Anya nga iti gwardyaan na. Makagwardya ayamo ti kas iti anak mao. Tabay, anya ti problema iti anak kao. Nasingpat ken nagagat ti anak kao. Sa bagay, datayo nga inna. Oray adda diferensya ti anak tayaw. Isakit tayo lata, ta anak tayo ka nga raw. Aywan, iso nga isakit mo lang tamat ti anak mo asadot ken balaw. Nasaon ni Flora, nga inalada kanu ni kajong akas hardinero ken gwardya ijay dakkel a balay. Anya? Kaya't da hardinero ti kasya a klase ti tao? Ay, si kalakuman tapno adda mo trabaho. Agswildo ka pa'y abinulang. Mapanak to man iti dakkel a balay. Ibagak asyak ti sumukat kini kajong akwasit. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw. Saan akas kini kajong akurang-kurang. Ket armak to ti ibagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Wow, nanakaw. Ipakitam analalaing ka ngem ni kajong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel a balay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan daytoy, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron daytoy iti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwada a lalaki iti dakkel a balay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mat daytoy ni Nana Petra, kat adda simken, amadi nga atap na. Idi naamuanda, a hardinero gayam ni Arcadio iti dakkel a balay. Simken ti apal, kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka ataaw, anak kaw. Saan akas kini kajong akurang-kurang? Ket armak to ti bagbagam anapu daw a babae nanang. Agbalin to a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing ka ngem ni kajong. Iti anyaman nga gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel a balay? Daytay tati isa ganak nanang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kini Arcadio. No kasano anakastrek iti dakkel a balay. Ta isumet ti aramidem. Anya ka di dagita insangpet mo, Manong Arcadio?
presko a prutas kan natnatang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am. Nagsingpet ka kit din Manong Arcadio. Nangisangpet ka pa'y kadagita. Kayat ko nga main, asaan kan ang maulaw pa'y? Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arcadio. Aglading itaklakit di, no adadakas ang mapasamak kan ka, ma'am. Apay, kit dinakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idi nagulaw ka. Nalidayak, iso nga inyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman ak unay kan ka, Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag kaunay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito yung ruwarti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka dito ibagam iti busko. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagaak luko. Ay, inakpay damagan kan ni ma'am. No kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pa'y. Una, no kaya't nakasarita ti kas iti panagrupropam. Anya, salbag ka kwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamat apagaramidan iti dakas ti buskaw. Makita mo ti saan mo anakit kita. Na timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibagana kan ka. No anyaman ti bagana. Pastra kam tadan ka. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutilay bagbagana kan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadio? Di nak mapagaramidan iti dakas. Tadaak dito unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga umunag. Sige, Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, tuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin buskan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom, umunag kan. Tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon? Numalpas mo nga ibaga ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamo mo agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrak ni Kajang ije dakkel abalay? Ay, jak amaw kaka. Saan ko na dinamag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ije dakkel abalay. Saan kumat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wala, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat da ni Kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot no kayat dati anak ko nga agtrabaho kadakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirok ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am? Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadag iti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gat-gatangan na nga tadagita nga isang sangput na.
Kunanamot amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-itid da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Anjay ti presko a prutas. Kasta ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Anjay. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Anjay. Kasta sige nga Rod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay, mama. Adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay, akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla kano asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di, mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayo kano ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kwa na? Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na, mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adatanig ti biyag ti kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken italaan nakita arimanyag ti rupa na, mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kasday a klase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka diti maipaiko kan ka, Manong. Kuha, ma'am. Mabalin ka diti sumrag kas hardinero yo. Hardinero? Adamot na hardinero, mi Manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit akajong? Saan mat akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaob ingag sasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagragbangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, Manong. Narigat mat ni ibagak asaan. Agyamanak, miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak tumanin. Asino ka di tinakitak anang salabay kenkwana? Kunada mait, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kan kwa na, nanang. Desentemot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw kan nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni Ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Ngam, sikreto tala ang adwa daytoy. Arcadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Sana ka maikari, manang? Makitak lang ang naragsak ni Ma'am, umanayon kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti panangasikasom kenkwana? Ay, saan mong ibagbaga takababain, manang? Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak, numaamuan na tirignak kenkwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arcadio?
Apay ko maakagurak. Ket awan mat basol na kanyak, manang. Dinamag ko nga may no napatig ka kenkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin. Tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day tamanang. Napatagmat ni Arcadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak karit na ak itikas jay apanangipatag. Kaya't mo asawan. Agpada kayo iti marikrik na. Nalabit. Uray saan na nga ibaga apat-pat ganak. Mariknak kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga. Takunana, asaan ka no? Amay karikon ka, ma'am. Sa bali mati panirigak iti biyag. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti adal. Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am. Kaya't ko ang naragsak ni Arcadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag, manang. Saan ako ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya. Arcadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga Anya ka di dayjay, manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta napudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di dayta, manang. Uy, padasap nga ipalapal ti ayat ko. Barang no may salat. Amumot asawon day tanya. Eh? Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingput ka ngamin ka now. Mabainak mat ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Oh, kayat mo ka di maunaan na ka. Ay, jak laki di palubos. Aday jay nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Oray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Hoy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Anya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumiy-kumak kadagiti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kala kumadita takkamatangkan. No detag ka matigagaram. Ay, agawid ka. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa. No kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidag. Lukatam kunak nay. Inapay damagan ni Ma'am. No kayat nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie. Makita ma. Makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insang putan ni Arcadio ni Angie iti agduduma a prutas, kanat nateng.
Narik na ti balasang, ti panang ipatagkan kwa na ti baro. Naibaga na pa'y kan ni Elisa, akayat na anaragsak ti baro. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. Iti may sang aldaw, napan ni Esteban iti dakkel a balay. Kayat na nga iso ti agbalin a hardinero. Ngem saan a pinatgan ni Angie. Nagsubli iti sabaling aldaw, tapanggap ng arman ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban ang nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Tainak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan. Tadanggak no anya ti ibaga na. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sa mata pagdatunan, ma'am. Saan nakapaisagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminom mo't basit ah. Sana kasken ka nga awan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom iti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak. Limpyo akmat. Saan akmat asadot? Tisadot, tisaan alimpyo. Dita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawa taon. Anya ka di ti gagara, Manong. Kayat ko kumangayab rasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong. Ay ayatan ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusak ti bitwen, taubunak nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kayat ko nga ibaga itatana sa papay. Lipate mo dayta marikriknan. Ha? Kayat ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Naingal ka, gapu iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, sana na maulit. Ikanak kumapay ti may sagun daway. Lading itak, ngam addan ay ayatak. Ay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Itata kasarsarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulo. Apay an napudot. Ay, agawid ka. Tayong kaagdigaws. Sa anak amang rabrabak. Amumayamot ti mang rabak. Mangluko ata iso. Sasawam. Kwasit. Dita ka man laingan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamag. Binasted nakmat ti sinalbag a babae nanang. Ada kanon ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kaano ti lamang salsalabay kan ko na. Sino nga tati kunana nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko dahi akwasit? Amangan no subsubukan na kalaang ti babay. Kasta nga tananang. Di nakayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Day tati bagbagakan ka. Ama di ti sigarilyo kan arak. Saan mo't ngarot amabalin nga ikatag nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Kun, apay nga agpupudot ang nagawid. Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No ko mamaikariakan ka.
Siya kumati mangaramkan ka. Napudno ka kadi iti ibagbaga? Iti amin na pusok, ma'am. Ay ayatan ka. Gaputa sa anak amay kare. Italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintagan ti tunggal may sangagragsak. Baknang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikariak ka di kan ka, ma'am. Amo ti apaw, ti kinapudnaw, ti panagayat ko kan ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang. Isulaang tinakarik na ak iti kastoy. Kan may sa, kayat ko anaragsak ni Arcadio. No napudno kanyak, ayaten nak nga uray amuna ti kasasaad ko. Ayun panagkunakat napudno kan ni Arcadio, ma'am. Kat no talaga napudno, kidawak nga kalay sa kamin. Ay sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanon nga no saan ang nakasagana ni Arcadio? Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat la maitugot no anyaman ti mapasama kanya. Nagawid ka matbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakman rabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amom. Uray siya nga ron, nanang. Diyak ninamnama amakayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Unanang, ket isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo, idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaag, saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amangan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ading ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba ka. Anya day ta, ading ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amo na ka din ti kasasad mo. Wen manong, imbagak. Kahit kung nga ibaga, adi ka ko mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatak no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan laang nga ayat ti mariknak ni Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abihang. Kaya't ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya, ipulang ti bukod mo, abiyag? Anya ka din ti sasawam, ading ko. Amukon nga dataning ti biyag ko, manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di itian niya ti pagsaritaan ta. Maipapan ka na kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Sir? Ngam, agurnungak pa'y para iti kalay sa amay. Kidawa ka di mo saksak tan tarik na, wen. Amumat tan ti kasasa ti kabsat ko. Sir? Nangruna no saktan to tirik na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor at aning na. Sir? Amok ngayon pudnunan. Iso akid dawak adi mo saksak tan tirik na, wen. Iti kasta kasasaad na.
Masapul nga rod ang naragsak, itinabat-bati pa yung aldaw na itilubong. Agayan ayatan da Angie kan Arcadio, mama. Napudno nga tamat laday tang Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na tikabsat mo. Kinasaritak, mama. Madlaw ko anapod numayt. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan ti makaamo iti magastos iti kasarda. Uwe na, mama. Iti kasta, daitan ti regalo ta. No anya ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamo amang iset iti amin. Kapinanom ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka day. Di na magkulaang tada ka ngamin di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kaslang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapinanuyo ka day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita kan ni ma'am. Wan, imay dito. Kayat na ti sumrek mo tahar diniraw. Ha? Nalalaing ani Esteban, talimpyo ataaw. Saan akas kinikadyo nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas sardinero. Apay adi na kinayat ti anak kaw, kat nalaing mal. Kabaulan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie? Nga oray mabalo ka, Adagos? Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kuma ati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kuma naragsak ta. Kat na naman ta ti sam-8 ti ayan ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? No mapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atub ngaron ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo? Isu nga rod nga imbagak. At ti agdama ti panunutan ta. Saan kat ati naliday taw ang mapasamak. Adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, kabila ang iha. Makumikom lang tayo iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha, basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam, iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman na kunay kada kayo. Kasta ti panangipatagmikan ka, iha. Agyaman na kunay, Mama. Arcadio, among ka di ti regalo da Mama kan Manong iti kasarta? Ha? Regalo ko nam? Saanak pa nakaurnong iti aramatan ta? Da Mama kan Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo kan mamam ti makaamo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad, para iti maisagana akawas, kan ti papeles para iti kasarta. Kababain da ito'y Angie?
Isudakit din ti aggasto? Saan ka ngagbabain? Tay ko nakon, saan mo akinig daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Ngam, da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inarm ni Esteban ni Angie, ngam pinaay adagos ti balasang. Nagamakmat ni Arcadio, iso nga inturturod na nga inarm ni Angie. Sinungbatan mat nga rod ni Angie, ti baro. Idi naamuan daro ni kanana Isabel ti amin. Dida nagkadkad, tadida kayata amasair tirik na ti balasang. Disnudo dagiti agina, nga isuda ti makaamu iti magasto para iti kasar. Akas regalo da, kadagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kababain da ito'y Angie. Isudakit din ti aggastaw? Saan ka ngagbabain, Arcadio? Tay ko nakon, saan mo akinid daw? At dalatamot pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Angam, da kayo mati aggastaw para iti kalay sata? Mabalin ka di mat apaayam ti may sa regalo? Kunada a regalo da kano kadata. Awan makunak iti pamilyayo, Angie. Nasaya at kayo unay. Isu siguro, abin-bindisyonan na kayo ti apaw. Gapo iti kinasayaat yo. Uray si kamat, Arcadio. Nasayaat ka. Iso asika ti pinilik nga inayat. Kayat mo kaday, taintag pasyar ijay balay may, hane? Kaya't nakadi nga ipasyar ije balayo, hani? Basit laang ti balay may? San akas dito'y balayo adakkel? Uray basit ti balay. No nasaya at lakit di at tao ti agnaan. Uray dakkel, no managdakdakas ti agnaan. Kayat ko pa'y laang matadya basit. Ala, intang arudan. Nagpaalaak kan ni nanang itinalom apapaya kan guyabano. Ay, dagiti paboritok dagiti yani. O sige, intang arudan iji balayo. Sige, awisan tamat ni Manang Elisa. Ay, agyamanak no umayak mat. Hey, kunaklakit din no ta kayo laang. Tapno makita mat ati basit abalay may. Asidaglaang mat ditoy. Inak mat mangan itinaloom apapaya kan guyabano Ay, imbag mata nakaumay kayo dito'y nano mo apagtangan, may. Ma'am. Di da ko maawagan iti ma'am, nanang. Angelatan. Imbag mata kinayat mo ti anak ko, Anjay. Nasingpet kan nagagat ni anak yun, nanang. Saan ko apagbabaw yan ti pan nakirelasyon ko ken kuana. Ay, agyaman akmat no kasta balasang kao. Ti ammo may katsan kami amay karikada kayo. Napanglaw kami laang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos, nanang. Ay na,
Nagsaya at kalakit din balasang ko. Kasta ko maamin ababak nang. Husto laang tinagan mo. Anjay. Kas kala anghel. Nagsingpot ka ngamen. Una yan, nanang. Ay, intayon to iti syudad, nanang. Intayo mga la iti papeles mi kin ni Arcadio para iti kalay sami. Ay, awan pa'y matiurnong ni Arcadio para iti kalay sayaw. Damamakan manong ko ti makaamo iti amin, nanang. Imbag man, takinayat jay amo ni Kajaw ti may ijay balayaw. Ay na, nasingpot na talaga ti agbalin a manugang kaw. Saan akas kadagiti daduma di ta amata pobre ken na uyaw. Ha? Husto ka day tinangag ka. Agbalin amanugang kunamsamag. Wen kaka, dandanin ti kalaysada. Isagsagana dang arudan. Agtagtagainap ka at ngatal daw. Kasano kumaakayat dati anak mo kat kasjay mag. Anya akas jay mo ti kayat mo asawan. Binasted nanto pa'y tilimpyo nga anak ko. Jay tulakat anak maun. Binasted na gayam ti anak mo. Malas nga ro ti anak mo ano kasta. Ang pudnaw ti bagbaga. Pudno nga tati imbaga ni Flora. Nga agayan ayat kanundaan di kan Kajaw. Mamat, pati ka matitibag, baga dadya, bakit? Di naktupay kayat, di tukid din kwasi takajong. Day tamat nga raw ti imbaga kin ni Flora. Apa nagsaritaan nyo ti may papaniti dadya babae, nanang? Nakitak nga main ang nagkuyog daan na pan ijay balay da Kajong. Anya? Napan ni Angie di balay dakajong? Un nga raw, nakitak akadwa da jay katulong ni Anjay. Sinalbag. Agpay sunsakit di ah. Apay ngay anapan da di balay dakajong? Saan nga ta anapandalaang nagpasyar? Pinayaban ka, kapsat. Tatingamin singasing ko, kat ijay syudad ti pakaangayan ti kasar kan reception. Sikala ta, madam. Ngam adam baboy kaw. Paparti tayo mat ditoy. Tapno adamat maangay apadaya ditoy lugar may. Di na kon awagan iti madam. Agabalayan tanton. Abalayan laangan ti awag ta iti tunggal maysa. Day tamot laang ti turong na. Sikala ta abalayan. Wen aabalayan. Kat kasano nga rod, numalpas ti reception iti syudad. Umay tayo matlaang ditoy. Wana balayan. Ada ngamin baboy ko. Day giant ti paparti ditoy. Adalatakan ka abalayan. Tapno di saan ang makasurot iti syudad. Dito'y dan ang makidaya. Wana balayan. Ado ngamin ti kakabagyak asaan ang makapan di jay syudad. Imbag ta nasabat ka ditoy, Petra. Anya ka di ti pagsayaatan na. Adda ka di mayat nga padamag mau. Awisan kayo kumanga umay tumakidaya. Inton pit sa bainte da ito'y abulan. Makidaya. Anya ka di nga okasyon. Agkalay sa ti anak ko ka ni Anjay, kaka. Kalpasan ti kalay sa kan reception ni Jay Syudad. Dito'y mat ti sumaruno a pagpadayaan. Anya? Pudno ka day nga agkalay sa ti anak mo. Kinayat ni Anjay ti anak mo. Anya ka di tinakaskas daaw no nagkalay sa ti anak ko ka ni Anjay. Kasla imposible nga may nga ayatan ni Anjay ti anak mo. Uray kas jay laeng ti anak ko. Nagagat ka na singpat. Awan pa'y bisyo ti anak ko. Hanggang uray no kasta. Awisan ka iti ibagbagak apadaya. Sapay ko mata dumaray kayaw. Dumaray ka kadimat inton agpadayada ka diyong kalpasan ti kalaysada. Inakmat makidaya, ngam sa anak nagpadlaw. Naklaang mangan.
Na-acceptar mo ka din nga inatiw na ka ni Kajong. Anya ba ngay? Agkalaysada matan. Awan mabalin ko. Ngam addan to aldaw na kanyak day di akwasit. Na, anya ka di ti plan-plan wam nga ramitan. Jak pa mo. Ngam ipakita kini Kajong adi nakpayla inartapan. Iti anya awagas ti panangipanagnak mo analalaing ka ngam isaw. Day dati planwek, nanang. Ay nanak ko, lipato mo unta inawis na tamuti na. Awan mo ti mariknak, agura na kadata. Madlaw anak karagragsak da Kajong kunti asawa na. Kun nga rod, nanang. Anya nga tati adda kini Kajong nga awan kanyak. Apaya binastignak ni Anjay. Ay katisuda siguro at inaituding iti tunggal maysa. Sino nga tamo tinaituding para kanyak? Ay, nagkasat kat day ta Kajong ang bus na. Nagbalinkit din nga asawa na. Ay, kaano? Kan kasanuak nga tamad ang makaasawa. Ay katamangan nupadang betla ang agtaltalo na ti matumpongam. Saan nanang? Mangsapulak itikas kini Anjay. Day ipanakkel kumat kumaa. Ay naanak ko, nagsaya atin ngay no makatumpong ka iti kaskin ni Anjay. Bayat sano pagadalan ta ni Arcadio iti panagmaneho. Tapno inton amunan ti agmaneho. Igatangan ta iti taxi a pagbiyahe na. Mayat nga agpaisunay ta, mama. Adan makuna apag sapulan na. Mayat a talaga. No kayat dati mapanagpasyar di syudad, oray anya nga oras, mabalindalat dati mapan. Padasan tayo kasarita, no kayat na. Adamot gayem ko di driving school amang isurugan ko na. Imposible, adi na kayat, iho. Kasauta pa'y mat ate agasawa, mama. Pagsayaatan da nga agasawa da itoy. Isu nga namnamaek nga umanugot da. Rimor ka din ni Arcadio iti silid da, manang? Wan, sir. Nakita ka na pandita Harden. Kasjay na ngamin, sir. Masapang nga agdalos dita Harden. Nabayag ka din. Wan, sir. Danda ni nagdayjayan, Pasaray itimplaan na iti gatas ni ma'am. No kasi amalpas nga aglinis ijay. Ah? Iso ti agtimpla iti gatas ni Angie? Imbaga ni Ma'am Anjay asaan nan nga itimplaan yung agpilit mat ngamin ni Arcadio, sir. Nagasat nga rod ni Angie no kasta. Tadungdungon ni Arcadio. Ay talaga, sir. Kasla ubing asikasun ni Arcadio. Aglidayak. Tasan nga agpaut da ita a relasyon. Wan nga road, sir. Iso siguro nga ipaay amin ni Arcadio ti pagragsakan ni Ma'am Anjay. Nagsarita kayo kadikin ni Manong? Mayat ka kadi iti insingasing dakan ni mama? Sikat ti mangad da nga ni. Sikat ti agadan. Saan kat asya? Kayat ko nga daag akanayon iti sibay mau. Amangan no maulaw ka manen. Ang damat ni Manang Elisa agad mayat nga agpaiso no amom tagmaneho. Mabalinta ti mapan iti kayat ta papanan. Sige, no day tati kayat mau, hanay. Si dada anak. No amom ton, adan ipasadam a taksi. Di mo ka di kayat, hani? Apaya ka na yun na makitak arumwar ti anak mo. Manipod nagasawa dan kini Anjay. Apaya di mo dinamagkan kwa na kaka. Adayuak nga main. Pasaray makitak nga aglukan iti tricycle. Asidag kami nga main iti paradaan ti tricycle. Saan ko nga amaw, ta saan ko matadamdamagan ti pagnanay ti inaldaw. Mas daawak man. Di namot kadwa ni Anjay no kasjay arumwar. Agmay may samag. Damagag to no makapanak ijabalay da. Ibagamtuman mo't kanyak no apay? Apay ka di akas lakanayo na sipsiputam ti anak kaw. Ngamjay anak mau. Nakitak amakiin inom kadagiti sanggar alalaki ijay tsanggay. Nay,
Imbag ta nasabat ka anak ko. Adda ka di bagam, nanang? Dinamag ngamin kanyak ni Kapetra. No apay ka no akanayon ka rumrumwar. Saan yu idan nga italtalok, nanang? Agad adalak nga agmaneho. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Kasta ka di anak. Ay imbag man. Ay ada ka di inaramat mo anagadal. Binayadan dan, nanang. Isu nga impas ko, takabahabain mo't. Kat, amom ka din ti agmanehaw anak. Wan, nanang. Anda pa yung lisensya ka, kas driver. Nagbiitay na anak ko. Kaano lang di pa nagasawa yaw. Ita, amo maun ti agmanehaw. Hun nga rod, nanang. Ay na, di pa rin siya latamot ti adda kwarta kan koneksyon na. Awan ti imposible. Nagdaras ti amin. Nakagatang dapayin iti taksi a pagbiyahe. Ha? Nay, apa yung agbagbagwar ka? Ay, ipang ka ni di ospital. Marigata na kani. Ang kapsota. Sige, taibagkat ka. Tamapanta iti ayan ti taksi nga iman manehok. Manang Elisa, umay ka man. Tayong kailog at tilugan. Sakroy ko ni Anjay. Ipantay di ospital. Mayon! Agdiritso aki jayang tilugan. Ani, patib karam ti pakinakam mo. Lumaban ka. Abay ang gustoy, honey. Ay, saan ka sumukaw? Sige, saan ka ngagsaupay? Hello, asino da itoy? Manong, ada kami ni Angie dito sa ospital. Anya? O sige, umay kami adagos dita ka ni mama. Sige, tanaka-dextrose ka naka-oxygen. Inakpay kitaan. Hawan ngamin signal siya unag, iso arimwarak. O sige nga rod. Asino ka dito kinasaw iti cellphone, iho? Matartakan takamat. Ni Arcadio, mama. Adada ka na di ospital. At Diyos ko, kumusta ka nun ni Angie? Naka-dextrose ka, naka-oxygen ka na, mama. Intan di ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas a napaulwan, naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.